Anyat gagara minsan. Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sa pa'y imbang kokte kwarta ko ninsa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insa. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit gulurongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako, nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan, Ellen. Madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan, kasla imposible nga nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio, ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kwa na, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamatan anangan. Wan Ellen, agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pang nayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itid kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno saan na nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adam ako na trabaho. Awan nga ro ti mayat ang applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebunsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na Lumakay kan nga mawampay laturnong mau. Kasano ngay no mga sawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay.
Sana siya tiyag problema iti day tananang isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kalaada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numaandaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakagingginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midiagbaybayag ay awanen. Napalinen akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan, Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Yamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwartami ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparaken ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta danangayat kanya kakasken ni Rio. Dandani ako maagbaaken kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Anya ka matan. Dahil talat iririing mo kanyak. Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pa'y.
Nasa papaya pa nagriing tikas nga oras. Ha? Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaang. Nabanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Nabanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabanug ba't nagtugtugaw kahit kunamsa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matibasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya maturog mangan ka nagsikawil. Ay mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa. Hey, bumangon ka kaditan. Tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti basit ang masinitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kantay tangdan ko amang nyaramid nga eh. Sana kaskarin at ipaparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo ten Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la di balayo.
Umayak man pa lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si Jebalayo. Ay, uwan orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, uwan. Mangrabii ka dito yun, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ay, ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao ako, ta mangantayokit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagaget. Ket no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagman, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagam man ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kawas mo. Ay, masapul pa'y laayat ang danan kakawang mo trabahom. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos diti balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta, mga numakiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenenay malublubod mo ganyan ti cellphone kon. Ag-off dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nenenay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no adan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Amom nga raud. Apay tanggal mo ayat tirik nana.
Uray asino mat siguro a babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Uray man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina riyaw. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita kriyo. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa bali nga asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali apag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, jak matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagiskandalo titoy. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok ken kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga'y pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramirin na itay veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuybuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang. Nanta buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan mait, daanin ata nabayagan ang manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan anaimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain agbulod-bulod. Ay kat manugang tamay, awan matsabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pa'y mat medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang?
Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli. At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-aw hatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pay laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu idi, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik day jay. Awan to pa in sub-subliw. Dahil tang amin ti madya kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo ngay subli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan nyo mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di manugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpag. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di manugang. Napaklan ka lang arudan nga imaw. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babaen yu. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti pa nagsasaw na di manugang maw. Sinaan la ko mga amino nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni perla a manugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tamapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manaw. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, dinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya't yu aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan a manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga, ma'am.
Di ka agungat ibagbagalaang mo nilina. Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinendak pa yun akusit. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samang. Wine, ta na minsan lakan nung inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka katinted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kukak ka no dahito yan bakit? Di ka laagbain. Apal mo na dahita. Tadi mo may tured ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada kang awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit kan ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Awan da nga katugangan ta. Kusit da jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, han! Tamanipud idi, han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingput kayo unay. Ha? Ay, awan agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yo ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumwarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tadyak pa'y usaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yun, tama pantan, makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka ang agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag-tricycle laklaangang. Makamu ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahit Basta ag-tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha? Karyo! Just kimot na ti motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat preno na. Timayab mutan niya. Alikaw. Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Alikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor na rasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mo't ngaminan ni tatang. Kasano ngay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasi damay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay.
Mababainak kan lakay. Paspasensya am lakuman jay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam, tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasin. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon yaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo na tawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siyak tiyag manihaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang mutladagi jay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunamutlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mo't akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mo't ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat nili nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadak tiyag manihaw baraok. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, yakas na kayo matang. Saan kayo madasigod nga imahot? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan dayta, lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At ngamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti na pananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw, paray. Wen, paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ayun Oray san ka agwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik ba't lang ti malim na. Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Duapay ti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kun tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Napaus na bakay. Natiliwak. Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnapan akanaw. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang.
Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak na nga kinlugan ni timpapulod na. Nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rudan. Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyaw, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si ka tinang ipabulod kin ni Karyaw, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurat. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Ang jakmat nga ron amot ayan nan. Uray ti anak ko, di na amot ayan nan, tadi na kano makuntak. Anya, ay na mangipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmat ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan na anak ko. Anya nga ti aramidak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayaw. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga rod. Yak kaya ti mabalod anak ko. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Huwag nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Adda pa'y laplanom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y lanadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti uray anya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwin ba kahit promise? Sige, agngangakan, darling, tasubuan ka. Sige, darling. Anya, agnanga ka Jima, tasubwang ka. Thank you, my darling. I love you. Nagbanglo ka. I love you tao, my darling Jima. Ay na, nakabangbanglo ka, may. Nagpintas ka niyo. Ay, Kindin. Uray dito'y sangot, ipakanan kag sinsinipit kayaw. Di kaila mabay ni tikas na kararamidan yaw. Uray ko mano awanak mo akasangsango yaw. Di tatakmat. Sweet kami nga raw. Imbis sa maragsakan kayo, ta sweet kami nga gasawa. Wen nga bilugar yung mata. Sana dito'y sangot ipanganan. Sige, ituloy tante mangan, Alvin. Tagaan na, di asawa ni Alvin kabagis, Agustaw. Taga kabang-ibang nga ilay kabagays. Kano nga iti kasarda? Insang put na matan di nubya na iti balayaw. Ay, masuro na nga raw.
Nagisangpot iti babae kawampay urnong na. Ha? Anya usaran na ngay nga agkasar, o makwarta na, o matarakin na ababoy apartsenda ko ma. Ay kat dagdagam nga agtrabaho tapno makaurnong iti pagkasarda. Ay nadagdagdag ka bagay. Ang nalpas ka nung tay kontrata ti busda. Aramiden da apasdak ijay ilay. Kat sumapol iti sabali at trabaho Oh, jak amo iti day jay akaanak am kabagay. Ada sadsadot na no daduma. Ay, nan, pautangan na man iti sardinas. Tawan masida di balay. Mabiit lang nga raw kabagays. Darling, dumagas naman pa ita store, ag merienda taman. Ay, sige, darling. Anya kaya mo ang merienda niya? Antik yakin istor dita. Yam mo ka kang kuha na. Ay, kastaya. Ay, anak ko, nagsakit man ang dato sa kakalbin, darling. Apa ngay? Ay, nalaka nga ron nga mabanog no kasto nga magmag na. Ish. Umay ka nga rin at ba ang kalangin, darling? Ibuat ka man. Ay na. Uy, nagmayat gayam ti mauba. Nagmayat ti piliang. Da kayo magayam. Ay na, na yan. Inubam mo tang tinubiang baraw. Unantay ta, sweet kami ngamin nga gayan ayat. Di madarling, bumabakan, wan. Tagtugaw ka. Okay, darling. Ay, nabaw. Ay, unantay, iso ni Jima, kaayan ayat ka. Ay, Jima, iso ni anti nga Elvira. Hello, auntie. Hello, mat. Balasang ka. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y lugar, may. Wana, ante, ta, ito yakon nga agiyan. Ha? Unantay, dito yan nga ni Jima. Agden na kamin akasagasawa. Ha? Apay, di kay pa'y lagkasaraya. May mayat kumamot laeng agkasar kayo pa'y nga umuna, saka ito agdan na. Ay, antay, nagpautang ka mga rod, iti pagkasaramay. Aw mga ming kwarta ni tatang. Ay nak, pangalaak ngay, iti ipautang kaw kaanakan. Manumutlat maganganan siyak dito istor ko ngay. Umdas la paggatang ko iti para kusina may. Ay, kung ano ada may pautang niya. Ay, na, pag meriendahan da ka mga rod, antay, tamabising kamay. Nagkasar di ta ka aruba. Apay di kayo may albain. Intay makipangan, ta nagayap damay. Talaga nga umay kami tatang. Ikuyog ko ni Jima. Intay nga rudeng taldawin. Kaintap no umuna tayo iti pila. Ay na mabisina ko. Dato yan tiin na po, darling. Agnganga ka. Nga ka mo, darling. Ay na, kitaan da tadag iti tattao ito kasaran. Paybay am ida. Umapal dala siguro, Isuakit kita anda ta. Itala siguro makakita da iti biri sweet nga gayan ayat. Ay, darling, kiss man, nga. Ay, unay daytan. Uray dito'y kasaran, kasta jaryaw. Ay, di kay lamabain. Kaslada kayon, tinagkasar iti kasta nga itsuraan yaw. Naglawa tatugaw, ngum sinaklot mo pa'y ni Jima. Ay, na. Madagas na iti kasto nga itsura, mi tatang. Agayan ayat kami nga ron. Una, ngum na'y nagaduti tao dito'y. Nakay tikit kita inda. Nakaisum na pa'y mo't ako mitkita ka na kayo. Ay na, maragsakan da siguro, Kay tadala makakita, iti kasto'y kasweet nga gayan ayat. Ay, agawid kayon. Alayin yung takang kanan nyo. Tayo di balay ti panganan nyo. Napay ate yun atin ijan iti kasta lang ayaw. Sapay ko mga raw, tagtultuloy tekas di akin na sweet da albain kung tinubyan akabagays. Nalabas mo teraramitin da. Ay, siyak pa iti mapainaw. Ay na, may mayat tikas di adyarda, ngamtay agap-apa da. Uray ko manutin ijar da. Ngam sa mat. Bakit kinlakay dan? Nasurukan at 30 titawin da. Ang ay naaputakas latin ijar ti style da. Ay nakabagays, adaya binakatan ken innubingan ken ayat. Agin innayat da nga raw. Pati panganan agsinsinubo da. Ay katalaga kasta gagangay na kabagays.
Nalabos mo ti kas dyan nga style dagi dyan nga gayan ayat. Silang akitaan. Oy, apay manen aya. Anya manen ti pakasikuram si ka Ariana. Da Alvin kan dyan nobya na. Nakasusweet da. Bakit kan lakay na? Ngam kas dyan pailati style da. Agasam, nakaluganak iday di kalman. Agin inarakop dakit din ijay jeep. Di dalagbain. Ay na, selos mo lang dayta. Amok mo't anabayagan a crush mo ni Alvin. Pagan ano kumamot da dya tao. Nagangdud. Saan nga digdigaw? Oy, in fairness, managdigos itan. Manipod na addaan iti nobya. Agpapukis pa yan. Kan agbangbang lupa yan iti car freshener. Nagbanglong. Uray pay, jaklat tapagan ano day dya lalaki. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay na, amamukan friend. Antal na ka man mat, tilay bagbagamot. Di uray agbaakak no ni Alvin ti maasawa. Ay masurunak lang iti style day ginubya na. Ha? Kaslada graraman an naadaan iti kaayan-ayat. Uray nagaduti tao. Aglinlin na ilo da. Di dala mabaeng. Nay, magang kayo Anyat kukuha nyo nga adwa. Na, agkinkinid day daki din. Hoy, mangan kayaon. Lumami isan titaraon. Kas kailagin inarmanain. Untadang, kas tati kinaswi, may kinijim ha? Kas lagin inaram kami pala itiri nami iti tunggal maysa. Ay, jaka mo kada kayaw. Ay, nalabos mo daytan. Alak man latikan ng kauntay jay salas ti panganak. Ala, agkinkinid day kayo lata, aging kay kaya yaw. Asino dya kinuyog mo nga nakasyurpan, Alvin? Ay, ni Hulya day, jay. Kanakan di asawa ni Ulitagkaw. Nairanala naggidang kami, naggapo di istaur. So, nagkuyog kami na, ha? Anay kumay? Apay nga nagsipak ka? Apay nga mapapasama kang kajima? Gaputa siksikan na pintas. Kastaw na yan nga ragsak mo nga nakikuyog kanya na. Amok! Agayat kay tinadya nga babae tanapo daw, napintas kan seksi. Ay, saus, kuno barbar ka dami day, jay. Kadwami nga agjam-jamming no daduma. Makitam dita! Ay, anay kumanay. Naglablabos kan. Sa po'y nagsakit ti si Pamaw. Babaero ka matgayam, Alvin. Diyak lang paggarop. Ay. Ewan babae. Kano si kala nubyak. Apay ko mga agbiro kak pala iti sa balay. Kada kang ruday. Agsinatakit din. Nay, sa nakasta ang? Basta agsinatan. Agawid ako ni Jayan me. Tatang, ay pautangan daman iti pagplitek. Tasuruto ni Jima. Pimano kidin. Bayam no pumanaw. No dinan kayat, di mo ipilit na bagim kang kuana. Ay, nagpasugnod la dayay, tatang. Ay sinamon, naipon launay. Uray kumaano po nung adda babae, nga mawamay. Lambing na la kanya dayay. Ay na, sinamki din. Nagado ti babalasang dito lugar tayo. Mangkita kan, iti armam kadakwada. Sana jay di mo unay am-am mo a babae. Ni Jima nga ruday ayatak. Ay, masapul asurota tinubyak tayo aywak. Kurang la iti ayayo dayay, tatang. Kag, pangalami ti pagplitim nga. Ay, kay nabumulod akan ni Auntie Elvira. Adda di tabalay tinubyam, Alvin. Saan na nagawid? Ay, nagpasyon tay. Ay, sige nga tayo na ayaban. Pagawid ako ni Gibalay. Apay, nagapakayaw. Ha? Ay, saan? Adala ba si Ilkyu may? Gagangay ti agayan ayat, ha? Adala tatay pinasognod kas jay. Ha? Ay, sigay, tayo na iyawid ang tinubyak antay. Gima? Hoy, Gima? Di ka matagtagari manipod si Mang Patali ti balay. Ay. Kas ano kat jakmat la maurayan nga agkid daw ka iti sore. Gapo iti naramid mo. Apay sa nga ta si katirumbang agkid daw iti pamakawan. Tabidot ti atap maw. Awang makinapod no ti pababasol mo kanyak. Awang mababaik. Si kaati agsuri. Si kaatag sore. Nawinay. Sorry nga ruday. Basta saan tangag sina. Sorry, Jima. Promise.
Jakon makikuyog iti oray asino ang babae. Tapno awang pagsilsilosa. Nya. Rombang lang. Tano ulit ang payda jay. Talaga nga sinaan kan, Alvin. Talaga kinting nga Jack Bull ka? Ano? Pati bakit patulang? Nanay Elvira, makit-kitam ti makit-kitak. Kadang pa isuma. Ah, dajim akan Alvin ti adda di takalsada. Nagdadakaw nga matan. Asaw na nga pa ng titang mitilegs ni nanay sayang. Ay, sos, aga pa padamanang. Wan nga rod, kanayon mo ti panagapada. Idi damo, kasta unay aswit da. Ako namlan sa andan nga aga pa apulos. Ngamita, agsasarunumot ng ti panagapada. Kani kay Jayan. Hanggang subsublet. Oo na yun nagitado ah. Pati di takalsada, aga pa da. Imbes nga ije balay dati pagapaan da. Talaga siguro akas ti ugali da anana. Tauray idi sweet da paylaang. Uray di takalkalsada. Agsinsin naklot da. Imbes nga ije balay da kumalaang ti paglin na iluan da. Kasmet la ita ah. Uray sa dino ditan a lugar, no kayat dati agapa, mabalin lata. No kasta, inal daw nga aga pa da, kabagays. Ay, huwag nga ron ka bagay, marangrengak. Di da pa ilaka nga ron agsina. Anyan, idi damaw, arig na kutunundan, gapo iti kinasweet da iti tunggal maysa. Apay, saan dan asway? Saanan atakanayon da mga agapa nga road, ay talaga ang makarengreng da di balay. Sina di sina, ha? Tsaka ti karkari ka, maun. Apay ti ko ng pagtatak ko ng kajima. Kasta gayama. Sige, agsinatan. Na umakmat lang kanayamon. Unatan na lalakin. Ibagbagam asak ti babaerong si kabagayam. Ayagtal na ka. Awan ebidensyam. Diyak lang yung pagarup nga nag-alas te ugalim. Nalalas pa ti ugali ma, ha? Kung ano na ang makababae sa mic. Wan, agsinatan, andun. Ngita, kung namilan na pang luka, mic. Uray mamin ano ka mga gigaws, nagangpap ka. Nakarkaro ka, ah? Na, Di ka pagtututbras? padatalang. So di ka man kung didilaw si ka. Iwaragawag kung topay ti kinaampa mau. Gawa na. Di talaga yam. Agwin na ragawag ta, Alvin. No kastamit la ka na yun ti panagapapayo, Alvin. Jima, nasaysayat no agsina kailangan. No siya kayat ko. Nakarkaro pa'y akayak ko ah. Diyak pagan ano da ito'y ababay. Ala nga ron, agsina kayon. Itulod mo ni Jima iji lugar dalbain. Isublime kadagiti dadakkel na. Mandiyak ngay! Ang gawit ang iso. Bakataanan? Itultulob mo pa'y laan? Diyak agawid. Aging ka nga mo nga bayadan di utang mo kanyak, Alvin. Utang nga ibagbagamit. Anda ka utang ko kang kan. At adamat. Nalipatamayan di utang mo kanyak, idi agar-aram ka pa lang. 5,000 nga pisos da jay. Aging katatahan mo pa lang nga binabayadan. Ala, bayada mo, Alvin. Tapno malpasan ti amin. Pala ngay. O magkwarta. Nukas na nga road, hanak pa nga agawawid. Aging ka nga di mo mabayadan di utang mo kanyak. Ante, mabalin nga ito'y balayo pa lang ti pag-ianak. Taurayak di bayad ni Alvin iti utang na kanyak. Ha? Nagsina kami nga minon. Anak pa nga agawid, taurayak di bayad na. Kwa. Promise, ante, tumulong nga agtrabaho ito'y balayo. Basta kasi andak ko makipagnadak pa lang kada kayo. Tano, makabayad ni Alvin, agawid akton. Ay, sige ah. Okay lang, balasan ka. Amuyo day dyan nga ikskaw. Nagalas ti ugali na. Naturay day dyan babay. Kinagsadawt. Kan saan la day ta? Amuyaw. Saan naman nagdigos day dyan babay. Hay! Nagangdawd da kayaw. Grabe! Ay, sus Alvin! No nagsina kayon, hustuan, di mon sarsaritan, itiliklikudan na. Ada makarbangak amang iwaragawag iti kinatao na. Apay parit ayan. Wan ngam inayat mo idi. Uray kas kasano, naginayat kayo, saan aya? Idi aday ta. San itan? Agbabawi ka naki ayan ayat kang kuana. Nagalas ti ugali na. No,
anya man timbagbagan ni Alvin kada kayo, saan nga pudno dagijay? Saan kayo kung mga basta mamati kanya na? Katno iso natin nagmaditi ugali na. Ugali na dagijay nga imbagbagan na. Iso tinaang dud, saan nga siyak? Dito pagtututbrush. Mas dawak nga rod iti bagyak, no apay nga kinayat ko dahi nga tao idi. Mangutang pa ya. Katno daw utang na kanyak nga hana nga binaybayadan. Unay dayton nga style yu, Jema. Idi damo, nakaswiswit kayo. Ngam itatanagsina kayon. Agpinpin na dakas kayo matan. Basol na matlanga. Katno iso tinang erugrugi. Ay nano, demon kayat ni Alvin, di kan sumanao. Agawid kan iti lugar yu. Saan anasaya at tikas tangar aramidin nyo. Respetuin nyo kumamot at itunggal maysa. Tadamot na saya at anapalabas yu. Ada nga rod matutang na kanyak. Iso nga hanak nga makapampanaw itoy. Apay aya nga man nakibiyang kamat nga babae ita. Ha? Ururayak ti bayad na. Sakto pumanaw. Madtoy, ti 5,000, Jima. Bayad na kung ti utang ni Alvin kan ka, tapno makaawid kan iti lugar yaw. Tanay, saan na nasaya ti aramidin nyo iti anak ko. Agpimpinadakes kay mutin na dua. Madtoy, Ay, thank you tata. Sige nga rod, agawid akon. mala, aganad ka iti panagawid mo. Ay, Alvin, bumangon ka dita. Apay ay tatang, nakasapsapa. Bumangon ka. Tayong karaduan di pagmula ni tinatang. Ha? Ang mula kay tinatang, tapno mabayadam di kwartak ngayon bayad ko kini Jima. Apa iti ko nam libre day jay. Naglalayngap. Day talag namnam ay tiyambo. Tatang, Ala, agmurmuray ka, ta masapa kang agtrabaho. Sana mo balinti kasta nga style mo. Agtrabaho ano kay kaya mo. Ay, sana mabalain. Agsalo kag kaman tanay lumakay kan. Isagana am ti masakbayam. Di mo ipanamnama amin kanyak talakaya kaun. Kentap no makatulong kamot diti balay. Ala, bangon! nuwun tatang.